A ovo ti pokreće sve ovo. Da. Kreni struju, ti pokreće... Ma pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Znači, Marta je malo strahično. Da, ja bi povraćala, ne mogu. Ovo je još okej, ovo je za djecu. To je za mene. Ali ono što se okreće je dosta... Tako da možda idemo samo gledajmo. To bi mogli. To je za nas. Odustali smo, nije bilo naše pjesme. A sad idemo dalje, samo jako. Idemo na cajke sada. Idemo sad na Senit. Evo, Rugenfest je gotov za nas. Mi smo malo stare pa idemo već 11 jutro, ča? A to je bilo tek otvaranje
zone izlazaka, da. da je bilo lakše. Lijepo smo jele, pile, slikale se, Bilo pjevale. na cajkama, na hrvatskim pjesmama. Bili smo na cajkama i unutra cijeli šator pun ljudi sa 16 i 17 godina. I mi smo došli do prvog reda. Ne znam kako smo se gurale, ali pričala sam se full staro, kao jebote, već Da, imam, bile smo među najstarijima. već imam 21 Bile smo godinu. ko mame, da, ja 20. Sad ja imam prije 21. Ajme, meni Ali najbolji stara dio večeri kad smo se slikali kod onog grafita. Slikali smo se kod grafita. Da li imaš dečka? Da, to je takav meme. I sad idemo naći tramvaj. I sad idemo svojom Da divnom ne trebamo stančiću. plaćati jer smo na budžetu. Da, na I to je to. Top, ajde. Live tutorial kako otvoriti bocu. Jedna osoba drži. Ja sam asistent. Da. A ne, ali da je išlo. Pa malo je išlo, da, ajmo dalje. Čekaj, možda da je... Ovako. Nema šanse, samo mene. Samo tebe ću Plaćiš me. Je išlo šta malo više? Ništa. A možda to najteži dio. Koliko me peče? Da, i zašto takvi ljudi rade vina? Možda sam onaj igri povlačenja konopa. Nema šanse. Ajma. Ko je vidio ovaj? Ovo je najgore vina. Čekaj, ali a ne šta ćemo? Šta ćemo? Ti povlačiti u smjeru, ja ću povlačiti u kontrasmjeru. A, pa vidiš Da to. bojnog da samo drži. Pa dobra ideja, da. Koja je jača? Nema šanse. Gle, išla je. Malo išla. Sve me isto ili je malo. To onako nama u glavi jer se nadam. Ovoliko malo. Malo je išla, A evo. gle, a išlo je. Pa malo je, ajmo. Evo još malo. Još minutu dvije. Već mi doći prstak svugdje. Ne srce. Ide to šta? Gle, išlo. Ide. Ajme, sad moram polako da ne. Se ne To, pa možemo sad... Ne, ajmo mi nastaviti povlačiti. Napredak je vidim. Dobre smo. Ne može se... Čekaj, sad se možete za gore da povlačim. Da. Čekaj. Zvaću ga. Jer imaš isključenu kameru. Uključi kameru. Piše da je... Gledaj, do tu da smo uspjela, šta sad? Još unutra, ali gledaj kako je... Kad imamo tako... Pa dobro, ali reci nam sad, gledaj, ali gledaj kako je čep zarezan. A što da potežemo prema gore, mi smo potezali ovako u stranu. Tako. Da, ali zavidaj najprije do kraja. Zavidano je. Nije, kad vidi, gore, vidim da vidi. Isuse. Tako tezi. I tako. Da, pa tako. Čekaj. Jebote. A klizi, zato što... Ne bi udarila. A? Da ne bi udarila, pa to je tako teško za izvući. Da, znaš šta je to? Pogledaj. Vidite su susjeda. Pa ko vam je dao taj otvarač? U životu nisam... Pa to je bio tu u stanu. Ajde, još malo pa Ajde, još smo malo. uspjele. A? Još malo pa smo uspjele. Sad me strakat po meni. E tako, udarite se, udarite.
Gle, ja nisam još, gle, došla do ovog. Išlo je, da, dobro, sad je. Gle, sad je do tuda. E super, još malo pa nestalo. A kuda vam to vino? To vino je možda staro. Naše je, to me tata dao. Nije staro. Crno. Plavac mali. Što ću Znaš plavac? koliko vrijedi to vino? Koliko? 200 kuna. Ajde, ni tu ugaraj. Ona zgleda. Ali tako najbolje ide, kuži. To sam jako malo prolivano. Samo ovako malo ovdje. Ali evo ga. Super. Dobro je. Još da imamo vinske čaše. Hvala mama.